Biragoye cyane ko waba utazi uno mwana w'umusore ukiri mutoya cyane. Uyu mwana akaba yaramenyekanye ku izina rya Aisha Speed, gusa amazina ye nyakuri harimo izina Jackson. Uyu mwana w'umunyamerika akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere. Uyu mwana akaba afite imyaka 21 ariko aratangaje kandi ni agatangaza cyane. Abamukurikira ku rubuga rwa YouTube barenga 15,700,000. Hanyuma ariko nubwo bimeze gutyo, izindi mbuga zose nakubwira, Aisha Speed arakomeye cyane kandi ni icyamamare. Yamamaye mu kuba umuraperi udasanzwe ndetse kandi akaba n'umwe mu bakora amalive ahurirwaho n'abantu benshi cyane kandi akunzwe cyane. Akunda gukora video zitandukanye bamuha amapasi yo gutsinda ibitego, akazajya atera imipira akayihusha cyangwa se agatera penalty akayitera inyuma ye aho yari ari guturuka. Uyu nguyu Aisha Speed rero yakoze urugendo rwo kuzenguruka ibihugu 20 bya Afurika harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none nibwo Aisha Speed agomba kugera mu gihugu cy'u Rwanda akaza kwakirirwa mu Birunga. Nubwo ari buze kwakirirwa mu Birunga ariko bifujwe ko ngo yagaruka akagizwa n'abantu ku mujyi wa Kigali bakaza kumubona. Gusa abantu bari kwibaza ati ko akunzwe cyane se araza kwakirirwa he? Bari kwibaza bati se tumujyane muri BK Arena kari buyuzuze se cyangwa Kigali Arena? Ese Aisha Speed ari kujyanwa mu mahoro? Naho ngo bari kubona ari hato cyane, bari kwibaza ati Aisha Speed araza kwakirirwa hehe kari igitangaza? Inkuru nyinshi zakomeje kugenda zivuga kuri Aisha Speed bavuga ko rwose ngo ari umuhanga cyane ndetse kandi ngo n'ibyo akora byumva. Bakomeza no kugenda bavuga ko ngo Aisha Speed rwose hashobora kuzahura n'abanyarwanda barimo General Benda Kezi, hakabamo Monster, hakazamo Kasuku Jessica Mipangu n'abandi. Ariko abandi bakomeza kugenda bavuga ko ibyo ari ibihuha. Hari n'abavuze ko azahura na Bruce Melody, abandi bavuga ko azahura na His Excellence Paul Kagame, gusa byose ntabwo wugize abyemeza 100%. Gusa uyu munsi nibwo Aisha Speed ari bugere mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu akaba yaranamamaye nk'umufana wa mbere wa Cristiano Ronaldo ku isi hose. Uyu Jackson cyangwa se Aisha Speed uherereye mu gihugu cy'u Rwanda akaba akunzwe n'abatari bake cyane rwose. Abantu bose bakomeje kwibaza ku bijyanye na Aisha Speed wageze mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi bagakomeza kwibaza ngo se Aisha Speed araza guhura nande, bahuriye hehe? Ninde uri bugira amahirwe yo guhura na Aisha Speed bakakorana live? Ibi byose biri kugenda bivugwa cyane, gusa ntibiri kuvugwaho rumwe cyane ko Aisha Speed ubu ngubu nkeka ko yamaze no kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo usabwa ni ukuba warakoze subscribe kugira ngo n'andi makuru yose turi bugire cyangwa se tubibone turibuze kukumenyesha. Weho rero kanda subscribe kuri ako kabuto ko hasi, ubundi ukomeze no gukora share, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Andi makuru yose yegerekeye Aisha Speed ayo turi bumenye yose n'andi ari bugaragare nta handi n'ubundi wayasanga usibye kuri Eze TV Media ukabibanamo. Nangirize niyo gisubizo, ukora subscribe mbisubiremo. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.